Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Ngaka Magabo. Mo channeleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo o subscribe, ge e le gore o rata taba tše re bolelang ka tšona o like di-video tša rena, and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse, e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko. Re be mindful ge re commenta. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona, gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke, weekend prediction sekona tša bophelo bo sepela se be go mang. Ke na le the 10 of swords. Re kry-a molaetša le gore e tšwa go mangwele a rena le badimo ba rena ba lego mo kganyeng. The 2 of swords, the 4 of pentacles. Ke nyaka karete tše tharo fela. Okay, e re ke added 2. 9 of cups, Ace of pentacles. Okay, okay, then re tšwela pele ka dikarata tša rena. Ke tlotša karata e tee e leng gore tlo kry-a molaetša o tšwa go badimo ba rena ba lego mo kganyeng, re ko rena ba reng. Guys, ke be ke nyakile 1 go tšwele 2, so ke di tšea di le 2. Ke na le the lady a re gona a re enjoy growth and reap rewards. Okay, ka ba le star ancestor a re wena re follow the voice of your soul. Okay, re tšwela pele ka reading ya rena, re tšwela pele ka dikarata tša rena. Nyaka molaetša o tšwa go manyeloi a rena. Archangels, guardian angels, spirit guides, our higher self. Ke na karata tše pedi. Ke na le the 7 of wands. Ke na karata e rego mo go wena ya re renewal. Okay, a re tsamaya le reading ya rena. Re thoma pele ka melaetša le re fa ke re thoma pele ka melaetša le gore re kry go badimo ba rena ba lego mo kganyeng. Ke bolela ka badimo, ke bolela ka di-ancestors. Okay, ba re weekend ye di-wishes tša gago di tlo phethagala. Lo tše le gore o be o wisha gore di diragale di tlo phethagala. E ka ba di-wishes tša go ba le tšhelete, e ka ba di-wishes tša go hwetša mošomo, e ka ba di-wishes tša gore ba o bitše mola interview for poso ela o ya applyetšego, e ka ba di-wishes tša gore o thabe le molekane wa gago, e ka ba di-wishes tša gore ngwana gago goba bana ba gago ba direga kore ba be successful. Di-wishes tša e tlo ba nnete. E ka ba le di-wishes tša gore maybe o bontše o planne gore ke nyaka go reka something, di-wishes tša yo ba nnete, o kgona go reka dilo tšeo. E ka ba di-wishes tša gore o nyako kopana le motho o moitseng, o nyako kopana le moketekete, and then le bolele ka 1 2 3 4 5. Di-wishes tša ile ba nnete. Goba e ka ba di-wishes tša gore o nyako yo etela motho o moitseng, e ka ba family member, e ka ba mogwera, jalo le jalo. Di-wishes tša ile ba nnete. E ka ba dilo tše e le gore wena o bo planne go di dira, go di fitlhelela. Re na le dilo tše re bitša gore ke di-short term plans, re na le dilo tše re bitša gore ke di-long term plans. Di-goals, wena bo nyako fitlhelela di-goals tša gago, ba re tseba gore o ile di fitlhelela.
For some e ka ba all the goals like a completion wa fitlhella that goal. For some e ka ba ntho ya gore maybe e le gore be le a short term goal akere. For some e ka ba ntho ya gore maybe be le a long term goal, and if e le a long term goal maybe o ka kgona akere long term goal go e structure o tshwanetse be le di-steps, first step, second steps, jalo le jalo until o reach the main goal. So go ra gore o ka yo this weekend o ka e fitlhelela the first step ge le raso fitlhelela the first step of the main goal, then o tswa after o fitlhelela you're going to move to the second plan ya the main goal okay. Ge le gore o bo setse o reachile the first step, the second step, now o bereka on the third step, you're going to reach o fitlhela the third step your goal, and then after that then you work towards the fourth goal, the fourth step of your main goal. Ke ntho ba bolelang ka yona ba re tlo kwa o kgotsofetse ene o thabile ba re gona le stability ka ra bophelo ba gago ka ra le tšo di dirago go ba ka re ga yona ntho ene o go iwisha gona le gore it's everything is stable, gona le stability gore everything is duty on its place. A gona le ka meleko le re ya tswelela, a gona le ka di-risk tše le gore di a tswelela, a gona le ka faile le gore wa e bona, ene ba re ba nyaka gratitude. Ke nako la gore o leboge badimo ba gago ba le go moganyeng, ba leboge ka bophelo ba gago, ba leboge ka this goal e le gore o ile fitlhelela, ba leboge o se ka lebala go leboga, because the more o lebogang ke the more e le gore the universe ya go blessa, badimo ba gago ba go blessa, mangwele ao a go blessa, le modimo wa go blessa. Ba re go na le tšhelete o tlo bang le yona this weekend, ke tšhelete le gore o manifestile goba ge le ra se tlo manifesta for tšhelete we today ke Friday, e manifeste e rapediše tšhelete we e attract tšhelete we e tle mo go wena, e ba money magnet, tšhelete e tle mo go wena. Why o swanetše gore e manifest nako nngwe mangelo a gago badimo ba gago the universe e go fa di-blessings, e go romela tšhelete. A ke ratsa gore the universe e romela tšhelete jang goba mangelo goba badimo ba re fa tšhelete jang, o ka se no re tsoga wa kgwetša tšhelete ditše mo fase. Someone a ka tla go fa tšhelete, e ka ba salary ya gago, e ka ba increase, e ka ba mošomo, e ka ba something se se botse jalo le jalo. So manifesta those things. Ka nako nngwe ke dilo tše re tšwa ke di-blessings, ka nako nngwe those blessings di atla wena maybe you are not a spiritual person, a kgone go di bona gore goba maybe ba o bontšhitše mara a o tse gore na o swantse o direng gore o hwetše these things akere. And then wena o motho la o se ke protect o gopele ka the last reading ke boletše ka gore protector our physical body, mebele ya rena, re protector our mental body, menagano ya rena, re protector our spiritual body, spirits tša rena. Because why? Baloi ba bereka le di-demons, ba bereka le the-evil spirits, baloi ba re attacka spiritually. Dilo tše dimpe tše di diragalang ka ra maphelo a rena physically tše re di bonago ka matlho di diragala, tseba gore gale di dirilwe spiritually, ke gale bantši ba di busy ka tšona dilo tše la spiritually ba bereka ka tšona, ke gale ba di bone, batho le ba tlhola ba bona dimpho tša gago. Wena ga o tsebe gore this weekend o tlo ba le lucky ba yo bitša interview goba interview la tšwa go yona neneng ba ile go founela ba ile go romela message ba botša gore kry-ile mošomo, and then wena wa relaxa, ga o rapediše mošomo ola, ga o manifeste mošomo ola, baloi ba e bona, manaba ba e bona, ba o tshwara ka pelo, ba dira dihlare tša bona tše ba di šomišang tša meleko, ba thibela di-blessings tšela tša satla, ba kgwetša o le number 1 on the list. Mara out of the blue ka mokgwa le gore baloi ba le ba bereka ka gona, even thela gore lebitso le la gago ba le tloša kwa godimo ba liša kwa fase, go ra re wena ga o sa bitšiwa ande position ela e be le ya gago. Mara ka baka la di-spiritual attack position ela ga o sa e humana, because wena ga o manifeste dilo tša gago, wena ga o rapediše dilo tša gago, wena ga o protecte dilo tša gago. So ke ntela gore o rapele today, o rapele this weekend, dilo tša tša bophelo di sepele gabotse. And then ge ba tšwela pele ba bolela le wena, ge ba tšwela pele ba bolela le wena badimo ba gago ba re o tlo thaba, o tlo gola, o tlo enjoy your growth. Ge ba bolela ka go gola a ba re ka go gola physically, ba bolela ka gore dimpho
dimpho tsa gago di a ata, leruo la gago le a ata, business ya gago ya gola, tšhelete e ba gona ka boka la gore wena o šoma ka thata. Ba re o tlo enjoya mphufutšo wa phatla ya gago, ba re o berekile ka thata, ba re jale ye ke nako e la gore o enjoye mphufutšo wa phatla ya gago. Le gona o tla o enjoya jang ge o di rapediša dilo tša mohuta nowe, o di kgopelela, o manifesta. Ba buša ba re dithoro ka moka tšo o di jwetšeng di a mela jwale, o tla di bone le wena ka matlho a mabedi gore jwale dilo tša go di sepela gabotse. Mabaka a tšhelete a sepela gabotse, mabaka a mešomo a sepela gabotse, o thabile, mabaka a ka gae a sepela gabotse, mabaka a bana a sepela gabotse ge e le gore ke wena motswadi. Di-business tša gago di sepela gabotse, mo e le gore o thoma ba le more creative ideas gore o ka go diša business ya go kae le kae, o gopela gore business le yone nyako protectiwa. Ba tla ka ditšhelete, ba tlo reka, ba tla ka tšhelete tše e le gore di berekilwe. Nampile after that dilo tša go di a hlakahlakana, di-clients a di sa tla ke di-blockages ka mo le ka moke, business ya protectiwa. Ba re mo go wena ba re ba go tshwaretse di-opportunity tše dintši, kore mahlatse le mahlonolo a mantši. Ba re lenyalo ba go tshwaretse lona, lenyalo le le botse ba go tshwaretse lona, relationship e botse ba go tshwaretse lona. Ba re le bana ba go tshwaretse bona, go ba ile gore motho wana o nyaka bana, o nyaka lenyalo, o nyaka di-good opportunities, ba go tshwaretse tšona. Ba re se ba nyaka gore wena o se dire kore o tlhomphe tlhago. Badimo ba rena ke batho ba ile gore ba rata tlhago, ba kwana le tlhago, tatse ba tla fela ba re okay ground. Tlhompha tlhago, mo go ba bolela ka tlhago ba ka bolela ka diphoofolo, go respecta diphoofolo, o se ka ba motho la gore o phela o foša dimpša tša batho, dikatse tša batho ka maswika. Go sa di nyake ka lapeng la gago, ge e le gore ke tša meleko, thekga lapa la gago, tla bona di ka sa tla dilo tšeo. Mara go sa thekge lapa la gago di tla notla, wa di foša ka maswika di tla notla. O gopela ke di-evil spirits dilo tšeo, ke dilo tša go šomišiwa, di tla notla. Mara ge e le gore ke tše e le gore ga se tša meleko, le ge e ka tla e ka se dire those sounds. Ra tseba gore dimpša tše e le gore ba seleka ka tšona di sounda jwang, kore mpša ya gona se tše lela bošego e lela ka mokgomong. Katse ya gona ge e tsene ka jarateng e thoma go lela o ka re ngwana o monnyane, o ka re lesea. Ra tseba gore ke dilo tša go romiwa tšeo. So ge e le gore dilo tšeo di ata ka lapeng la gago, protecta lapa la gago. So ba re ba tla o thuša gore o connecte le di-forces tša nature, o connecte le tlhago, o connecta le tlhago ka mohuta mang. Dilo tše di simple, o no tshwana no dia gardening ka gae, go kgora mola, go sepela in the forest mo nageng, mara mo e le gore o tseba gore o safe, o connecta to nature, you feel at home, o connecta to the earth core, o connecta to mother earth. Ke some of the things tše e le gore ba nyaka gore o fele o di dira. Go dira so dilo tšeo di phagamiša moya. Go sena di-spiritual gift ka mokana re na le di-chakras, a wheel of light ye le re sepela mo mebeleng ya rena. E thoma mola ke re mathomong a spinal cord, mola moseleng wa spinal cord, di sepela di ya godimo, di a o felela mo phuaneng ya tlhogo, ke mo e le gore di-chakras tša gona di sepela gona. So ge o le connected to nature, o respecta nature, automatically di-chakras tša gago di a bulega, di ba balanced, di ba activated. And di-chakras ke tšona di re thuša gore kgone go phela bophelo bo re bo phelang. Ge your heart chakra e le balanced, o tlo feela an unconditional love, lerato, o motho wa go rata batho, you are always happy, o phela o thabile, go ra the heart chakra e dutše gabotse. Ge the base chakra goba root chakra di le balanced, o feela connected, o feela connected to o kwa o le connected to your ancestors, o kwa o le connected to lefase le, o feela connected to everything e le mo lefaseng.
and then bophelo ba gago bo ba balanced, ga ona mathata ka bophelo ba gago. And then ga sacral chakra e le balanced, you feel happy and you make the right decisions. Ka mabaka a relationship, everything is balanced, and on the power, you have the power to do things. Ga solar plexus chakra e le balanced, wa attracta tšhelete, wa attracta dilo tše di botse ka ra bophelo, dilo tša go di sepela smoothly. Ga throat chakra e le balanced, o kgona go expressa, o kgona go bolela le batho, ga ona dihlong, o kgona go ruta batho, o kgona go advise batho. Dilo tše di tšwa mo molomong wa gago e ba dilo tše di positive, e ba mantšu a mabotse ka mehla, whether o kwatile or not, whether o confronta motho le gore o kwatišitše, o ka se go yena ka go tlhaba mašata, o tlo mmotša nicely, ga ke rate 1 2 3 4 5 mabaka ka baka la mabaka ma sol wa mogala nicely. Ge third eye chakra ya gago e bulegile e le balanced, o kgona go bona ge e le gore o na le spiritual gift, o kgona go bona le tšo le batho ba ba di bone, o kgona go bona other things le ge e le gore dilo tšeo di a tšhoša. So go raya gore ge e le gore on a spiritual gift, ge e le gore nyako bula third eye, anyone can open the third eye, o be ready for dilo tše e le gore tlo di bona. O ka kgona go bona di-ghost, dipoko, o ka kgona go bona ma-alien, o kgona go bona dilo tše e le gore ba di bitša ke di-myth, a se di-myth le tšeoe wa di bona physically. Bothata ko gore o tla re o le ka gae o robetše goba o dutše fase, wa bona spirit se feta so, wa bona spirit se dutše mola. So ge e le gore you are brave enough, o tla e bula, but ge e le gore ga o brave enough, o se ka e bula ntho ewe ga o gana le yona, unless if o na le spiritual gift, it's okay. O tlo tseba na o swantse o handle jwang dilo tša mohutong, tšona di a tšhoša, mara o tlo tseba na o swantse o di handle jwang. Ge e le gore some of shortless ke third eye, batho ba ba le spiritual gift di-class tša bona di tshwane, ga re bone go tshwana. Go na le mongwe o na le spiritual gift, o kgona go bona the spirits, a ba kgona go bolela le tšona, o ne go tša motho a bolela, wena o bona o ka re motho o bolela e tee, ya bana ga bolela e tee o bolela the spirits, and tše dingwe ke di-good spirits, tše dingwe a se di-good spirits, tše dingwe ke di-spirits tše e le gore di nyaka thušo. This person o filwe mpho ya gore a kgone go thuša the spirits, di kgona go ya into the light. So ge crown chakra e le balanced, ge e le gore na spiritual gift, then o kgona go ba le divisions, o kgona go ba le dipono, divisions. Ba bangwe motho wana o ba le dipono, o kgona go bona something a sa tswalele matlho, o mongwe o tshwana gore a tswalele matlho, then a bona pono e itseng, o bontšhiwe dilo tše tlo diragalang, o bontšhiwe gore na bothata ba motho la ke 1 2 3 and di-cause tše ke 1 2 3, o bontšhiwe ka spirituality, o bontšhiwe gore na batho reng, botsebotse reng, botsebotse re nyaka ya mo lefaseng leke, botsebotse re bopile ke mang goba ke bo mang. O kgona go kry-a all that information your crown chakra e bulegile, and o kgona go connecta le the higher self, o kgona go connecta le mangweleng, o kgona go connecta le modimo ge crown chakra e bulegile. So ba re batla go thuša ge e le ona spiritual gift, o bula moya owe, mara go gopola gore when come to spiritual gift, go tla le gorena dimpho tša go tša semai ke dimpho tša mohuta mang, ke dimpho tšela tša gore o ye thwasong na, ke dimpho tšela tša gore o ye go motho mongwe o bula moya na, goba ke badimo ba bona batla go ruta everything na, wa dependa. Mara ge e le gore ke bona ba tlo ruta everything, o tse gore ba na le nako ya bona, ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona, o se ka rasha dilo o iketle, otherwise o tla ke tshola, o tla feltša tsone ka mabating a e le gore ga wa tshwanela. And ba buša ba re wena ba re ba bolela le wena ka intuition, ka ditoro, ka dipono, jwalo le jwalo, ka di-sign, jwalo le jwalo. Ba re ba tla go bontšha tsela, ba tla go guida, wena ntho swantse o dire ke gore o followe
lintšu goba mantšu a bona. Follow the voices. Goba nka no re follow the voice of your soul. E kwa ge soul ya gago e bolela le wena, soul ya rena e bolela le rena. Intuition ya rena e phela re botša dilo. Our gut feelings e phela e bolela dilo. Ge e le gona le ntho e le re o e dira and ntho e tlo ba bad, e tlo tliša di-bad results, a se ntho e botse ya go botša. Marena as re le batho re a ignora all the time. Mangwele a ba botša ba re ska ya pleke so. Ka ba botša ska ya pleke so gore something very bad is going to happen. Wena o gapeletše o ye. Mogwera wa o etele. O re mo lebelela letswalo la gago le go botša something. Gore motho a se a loke. Mara o ignore letswalo la gago. Because o nyako ba nice to your friend. O nyako gore mokgotsi a go rate. Then mokgotsi wa yabane ke mokgotsi le re wa seleka. O tlile ka dihlare. O tlo blocka dilo tša gago. O tlo blocka lenyalo la gago. O tlo blocka mošomo wa gago. O tlo tswalela ditšhelete tša gago. So but follow the voice. O ka followa the voice tša bona, your intuition, ditoro tšeo o tla bona. O ka se wele ka ra meleko, o ka se wele ka ra moletlo le gore bathakati ba o yepa ba epela wena, ba nyaka gore wena o wele ka kua ba fetša ba o khupetše, ba fetša ba go tshege. O ka se wele ka moo. O tla ba protected all the time because ba kgona tla wena ba go bontšha gore motho a se a loke, motho wa loya. Ba kgona go bontšha gore motho o romilwe, motho wa šomišiwa. Ba kgona go bontšha those things. Ba kgona tla wena ba bontšha bare motho o fa maele a marong. Ska followa maele a gage. Ba kgona tla wena ba botša bare ei ska botša motho taba tša gago. Gomola. O ska mo fa information because that information wa etša o iša ngakeng tša bathakati tša baloi. And then ba blocka dilo tša gago ka yona that information. But ge wena o sa theeletše ge ba o guida, ge ba o kgala, then o tlo no wela ka ra mathata. Ka ka la wena o tla ba tša information a phelo ba gago, di-plans tša gago o di botša this person o diang o di fetišetša pele. Okay, re move on to dikarata tša rena tša mafelelo mo le re kry-a melaetša ya tšwa go mangwele a rena. Ba bolela ka mabaka a tšhelete. A kry-a gopola re ba le ba setše ba boletše taba ya gore mahlatse mahlone o tla ba gona, tšhelete tla ba gona, o tlo thaba. And then moki ba bolela ka lebaka la gore o šomiše tšhelete gabotse. Taba tšhelete ba bolela gantši le gantši. Ka re sena selo re alla ra rapela ra kgopela tšhelete, ra kgopela mahlatse le mahlogonolo ka ka la taba re le stressed. Mara the minute re kry-a tšhelete eki ra e phatlalatša ene re šomišetša dilo tša go se be gabotse, dilo tše le gore kgotše le gore mangwele a gago ga ba nyake, the universe ga e nyake, tšhelete le ya phatlalala, go sa gona selo wa boelela gape. At the end the universe e holder di blessings, ga e sa go fa di blessings tša gago because wena wa di phatlalatša. Protector dimpho tše le gore ba go fa tšona, protector le khumole ba go fang lona, protector dilo tšeo nago le tšona, thoto ya gago because thoto yeowe diphatla tšeowe, koloi yeowe, ntlo yeowe, dijwana tšeowe, diaparo tšeowe ke dilo tše le gore o direkile ka di-blessings tše le gore di tšwa from the universe, from mangwele a gago, from modimo. So di protect because this is not about you. Ge ba e fa wena these blessings, it's not gore ba fa wena fela, ba o fa gore o thuše le batho ba bangwe, ba o fa gape le gore o thuše bana ba gago, ba o fa gape le gore o dieng o builde family, gore something for your generation, generational wealth we build. Ka yena tšhelete no ba fa yona ganyane ganyane o tlo e builda. O seke wa rai gape salary kape ke nnyane 1 2 3 4 5 nka e builda jwang. Ntlo ene o nang le yona, it's a family house, it's for your coming generation. That's how you're building it. Ba bolela ka generational wealth, ba bolele ka like di billions, di trillions, makgoma a mantšintšintšintši, di-shopo a ba bolele ka dilo tšeo. Yona ntlo ene o ya gago, tšona dikomiki tšeng tšeo nang le tšona ke your generational wealth. O tlo makala ditlogolo khukhu tša gago di šomiša dijwana tšeo tša gago, o tlo makala
motlogolo wa gago a robela godimo mpete wa gago in future. Wena o tla ba tlhokofetse, tla ba mmona ka spirit ebile o thabile gore o sa robela ka lepae lela ke bego ke robela ka lona, ke bego ke le rata. O nwa komiki ka o nwa tee ka ra komiki ela ke bego ke rata, ke rata go nwa ka re ga yona, and o tlo thaba, spirit sa go se tlo thaba because you built something, you did something, o dirile se sengwe. Ge motho a tlhokofala a re dilo tsela di rekileng a re di fišeng a re di latlheng no re a di bea re di beela family. So go ka lebelela ge le gore o rata go dia di-research goba o rata go theletša di-story tša batho ba bangwe, di-true stories goba o rata go bala, o lebelele kudu. Okay, ebile example ke sa thake ya kgole like mo South Africa akere lebelela makgowa goba maburu ba le bao ba le dipolase ba tlile mo nageng ya rena ba re tšela dinaga tša rena ba dia dipolase tša bona. It's okay, re acceptile, re ba tshwaretše, a se re kwate because rena mokgwa modimo a re bopileng ka gona a sa re bope re bere di-grudges a tlhe re bopotša motho gore wena o dirile di-ancestors tšao di dirile 1 2 3 4 5 eng. No, we are not like that because a re philele lefaseng la ka mo re philele lefaseng la semoya. And go ka lebela those farms di sa le gona le today. A se gantši o ka kgwetša ba rekiša di-farm tšela goba motlogolo kuku today ke ena di-ancestors gale di sepetše ke ena o nang that place wa kgwetšela gore then o thoma o e rekiša dia. A se gantši they keep it. It's a family thing, it's a generational thing. Wa tswa gore le mo yena ge ena a sepela tlhokofala iyo ya go morwa gage, from morwa ya go motlogolo, from motlogolo ya go motlogolo kuku, jalo le jalo. Ke ntho ba bolela kana ba bolela ka a generational wealth, ba bolela ka lo tša mohutoki. Okay, ba re go na le decision e le go santse o tlo o itšea this weekend. Ke a tough decision, o ke kgwetša le magareng ga ditsela o sa tsebe rona o tšee efeng, o tšee tsela ya go ya ka ya go right goba o tšee ya go ya ka ya go left na, kore o makgatheng ga ditsela ga o tsebe rona decision e o swantse o itše ke efeng. Mo ile gore ka nako ngwane kgotsa ebile o tšhaba lo tša this decision and you are forced gore o itšee, o swantse o itšee, ga o no mongwe a swantse a itšee, ke wena o swantse o itšee. Ge di-chakras tšao di le balanced nto it's a simple thing for you, o tlo no itšea decision ewe and e tlo ba a good decision. Ge di-chakras tšao di se balanced o tlo tšea a bad decision. Ge e le gore you are not ga o protected, ga o ke cleanser, then ke mo ile gore di-evil spirits moya ele mebe ya tsena, bathakati ba tsena, and then ba tseba gore swantse o make a decision, then ba tla whispera ka mo gare ga di-thoughts tša gago, ba o fa di-negative thoughts gore wena o make a wrong decision. Ba re ka nako ngwe this weekend o ka nna wa feela betrayed, as if someone o betrayile, someone o backstepile, someone o dirile a bad thing, and then o ka nna wa feela anxious, wa kgotse le gore wa kwata wa lla o dirang. Ba re stop, ga o nyake sowe immediately ka tlhoa o balabala ga gago, o sa robala gabotse, o sa je gabotse, o lla o sa fetše. Ba re o bula mabati a nthoke a bathakati, o bula di-portals, o bulela di-evil spirits, di-negative energies, di-portals di atla ka raphelo ba gago because wena wa lla o fetše go lla. The-evil spirits, the earthbound spirits, demonic forces, all those type of spirits ba nyaka eng, di kgona go tsena motho jang. A go easy gore dilo tsela di go tsena unless e le gore ke dilo tse le gore di tla through witchcraft. Mare tše e le gore a di tle through witchcraft ke tšona ka bose tšona di-poltergeist tšona ka bose tšona, a go easy gore di tla ka raphelo di ka attach to bophelo ba gago, to mmele wa gago. Di tla ga e le gore wena o di buletše mabati. Evil spirit la ka seno sepele ya tla ka gago, e tla tla ga e le gore wena o buletše mabati. Mare ga motse wa o le protected, and then ka mo gae ka mo ke lephela le thabile le salwe, di ka se tsene. Di nyaka lapa e leng gore ga le kwane, le phela ka go lwa, go na le jealousy amongst you, ke mo ile gore di a tsena. Di nyaka motho e le gore o kwele botlhoko, something se diragetše, motlho mongwe motho la mo ratago goba motho la mo tseba go tlhokofetše, pelo ya go e botlhoko, you are mourning, walla o llela bophelo ba motho ola, then ke mo ile gore di a tsena because di a bona gore kore a ona maatla, you are vulnerable, a ona maatla, ke mo ile gore di a tsena. Ge e le gore you are going through dilo tša mohuto nowe, leta kerese ya gago,
bja glass of water gaufi le tšona o rapela modimo a tsene ka bophelo ba gago kore o accepte gore this person is gone, and then o accepte gore this is not the end of everything, this is not the end of life. O accepte gape gore ga motho a tlhokofetše, well re ka sa mmona physically, re ka sa bona mmele wa gage, mara spirit sa se kgona gore etela. ene ga motho a tlhokofetše o ntse o mollela o sa fetše, o dira gore motho a se ka hwetša khutšo, a be too restless, a se ka hwetša khutšo. Motho a robala gabotse because wena o gare wa mollela, o lla too much. It's okay go lla for nako e nngwe, then after that, after like dipoloko eng, then thoma o rapelela spirit sa motho ola. Yes, thoma o se rapelela before ebile le mmoloka, but after go mmoloka rapelela spirit sa motho, mo rapelele le wena ke thapelele. O tla bona o tlo hwetša khutšo, o tla bona o tlo accepta gore no, he's gone, but anytime a nyaka go visita o kgona go tla. And le go a se mafelo a bophelo, spirit se sa le gona sa phela, one day motho le nna ke tlo kopana le ena gape on the other side. Okay, ba re o ikemele ka bophelo ba gago, and then le di-belief tša gago o di emelele. Di-belief tša rena di a fapana because batho re a fapana, we are not the same, re a fapana. Ke tlo dira video, ke tlo bolela ka mehuta e 9 ya batho ga re tshwane, di-belief tša rena di tshwane. That is why bona o mongwe ke sangoma, go ba le batho le ke di-Christians, wa kgotela those Christians ba theka disangoma, he sangoma la lawyer, sangoma 1 2 3 4 5 le batho ba Satane le ka sele godimo. And then on the other side, sangoma wa tseba gore na o tseba a lot ka spirituality. Ke bolela ka sangoma sa selekeng a sa loyeng, wa tseba a lot ka spirituality. And then o lebella di-Christians o no tshega a ra ke batho ba lefatshe leke, they don't know bona. Okay, ba kry information from buka ela ba e balang. Yes, le nna buka ela ke a e bala because ke buka ya modimo, but ba re ke tlhaloganyo tša bona goba what they know is limited. And then wa e bona, that's why ke re batho ga re tshwane. That's why ba re emelela your belief, emelela your belief. O se ka hwetša mohlomong o dira mošomo mo itseng, batho ba tle go wena ba go moke, and then wena o tšhoge o boele morago. O gana go accepta your calling because o tšhaba rena batho ba tlo reng. O gana go phahla because o tšhaba re batho ba tlo reng, baagišane ba tlo mpona ke phahla, baagišane ba tlo reng. Bophelo bo a se ba baagišane ba gago, ke bophelo ba gago. And wena le baagišane ba gago ga le tshwane, le a fapana. Goba wena le bana ba geno ga le tshwane, le a fapana. Ngwana gena ka no bana ba geno ka no ba wela under magorong a maitseng, wena o wela under legoro leke. Le bana ba motho le share DNA, but you are not the same. You are not the same people, you are different. Ba re e ba le boitshepo, o tlo ba le boitshepo bo bontši this weekend, confidence. And then ba re ba nyaka integrity, kore bonnete. O se ka kgotšele gore motho mongwe o dira dilo tše di wrong and then o tšhaba go mmotša. Ba re e ba le bonnete, o se ka kgwetša o tšhaba motho go mmotša gore no, this is not the truth, mo ga o bolele nnete goba ntho o e dirang ga e right. Ba re e ba le bonnete, and ba buša ba re dintwa tša gago o di choose wisely, o be botlhale go choose dintwa tša gago. Ntho tše dingwe a se ntwa tša gago, ke dintwa tša spirituality, ke di-spiritual war, spiritual fights. O ka se di win, o ka se di win unless ge le gore wena o ikemile, unless le wena wa rapela, you are a prayer warrior, unless le wena motho la o kgona go fasta the whole month. But if you are not like that, ba re ntwa tše dingwe di tlogelele bona. Wena e lwa tša lefase leke di tše le gore okay, tše le gore le tša spirituality tše le gore o ka di kgona, tše le gore ke di-spiritual wars tše le gore o ka di kgona, mare tše le gore o ka se di kgone ba di tlogelele bona. And ba buša ba re tše dingwe tša dintwa tša lefase le a se tša gago to fight as well. Go na le meleko e mengwe ba e plana, ba e bolelela
ba no kwana gore mokete o santse a tle go wena wa kopane le wena a go thome a go roge a go thula dire something goba ba thometse bana tabana ka wena ba dirang ba go provoka ba go romula eme ya bona kore wena o kwe ditaba tsela o kwate o balate o rogane le bona motlho mo bile lelwe goba le seke la lwa le no rogana fela ka o no latsa batho ba la rogana le bona o butse mabati nampile ba tlo go gona batho ba ntse ba nyaka tsela ya go tsena ntse ba palelwa mara ka o kala enka ile o bile le yona go rogana mola o kgone o bula portal ba kgona go fosha baloi so ba re gona le twa tše dingwe a se ntwa tša gago kgaogana le tšona kgaogana le tšona motho la romela ngwana gore a dire something ka gago a tseba gore o ile kwata ra mo tseba gore o ile kwata o ile roga bana bale just ka ono ba roga fela o butse mabati maybe e le gore go ba kgala bana bale ba kgale nicely o kgaogane le bona okay ya mafelelo ba re tšwela pele ka go tshwarela bao ba o fošeditšego ora this weekend o ka ba le mokgolo wa go kgwetša o nagana ka batho ba ile gore ba o dirile gampe kua morago ba re ba tshwarele ka pelong ya gago ba re ke nako ile ya gore o fole and then o fole mo moyeng and then o tšee a new direction kore o change dilo ka bophelo ba gago o tšee a new direction and then ba re direction o tlo e tšea e santse be le purpose e be le intention ka mogare e be le di-good wishes ka mogare ba re ka mogare ga pelo ya gago a go tla le lethabo ka nako tše tšohle ke a leboga this is our reading. Goes.